Om Swastiastu. Suksema aturan titiang majang ring penginter acara antuk galah sane sampun kepaja ring pedewekan titian. Pinih ajang mantu kering idedane sane sutresna ring bahasa aksara sastra Bali. Mustikane pisan majang ring para penureksa sane kusumayang titiang. Sedurung titiang matur lugrayang titiang ngaturang suksemaning mana mantu ke ring ide hiang para mekawi tuaning sangkaning asam kerta wara negerahan ide preside titiang mepadu wadana sarang ide dane sinamian ring galah sane becek puniki pidarto sane jadi atur ningayang titiang memurda kautaman ide ring pantaraning melajah online. Ida dane sarang sami sane wangyang titiang yening pacang mau sang indek para yawan ring ab jagati sekadi makin sane kuatasen antuk galah genah tur sarana pasti kena dosang indeke punika patut pikayunin antuk kayon sane aning suci nirmala ngaruten tatua ketatuan agama Hindu nitenen kawengaran ab jagat sane sayan nuayahang pasti kesampun kanan jagat baline inggihan ring parilaksana papinah wiweka miwah sane tiosan sayan mawah pangulimbang ipon punika sami patut ditenin antuk punika idedani ring galah sane becek puniki malih titiang nang yang atur asa punapi pidap-dap sane patut kemargia oleh para yawanani. Rikala ngukuhang kautaman idep ring pemargin melajah online puniki mau dedados sisyo utama. Idedane sarang sami sane wangyang titiang pinaka sisyo sane mau utama patut kedasarin atuk satengerah sesuloh video sane becik. Pandemi COVID-19 kewasanin saning rebedain maka sami jagate makin maka sami sektor-sektor keniusan luwere sekolah perkantoran miwah sektor pariwisata sane pineh utama indeks sekolah sane sampun suwe ngelaksana yang pemargin pepelajaran sane ke sekolah sane makin kewatasen antuk sane ke bawah daring indeke punika make ngawinang pikawat sane durung wenten penepasnya nih. Saking indeke punika pinaka sisya utawi para yawana sane meduwe wiweka nyire wigunayang angin nimbangin becek kelawan kawan waluyane suluh rikala kepetengan wastu sida nyihna yang iwang patute punika yan urip tanpa sastra nirdor ring jagate iraga pinaka para yawana Bali indeke punika anggen pratiwimba nampa kauripane mangda sidel pelapan sampunang dangan-dangan nguripang idope puniki antuk widya utama lanturang pemargin puniki mangda ngantos ketangguh wastu pupaktor mayasa becek iraga sepatutnya nindehen sane sampun ketah ke bos. Masa muda adalah masa belajar. Sapunika ketahe makin. Puniki masuk semua iraga sarang sami para anom-anome mangda telap ngelatih keweruhan. Mapan urip masarina manusia tanpa neluer petapan ambangan ring seceroning alit. Wimuda kadi makin kebas mampang tajam. Mangan ngidepang video sastra yang sampun waya wastu sidedados kekerap maka pengayon jagat iraga para yawana sarang sami punika angin pratiwimba mangda prasida pelapan sampun obah melajah ngulati keweruhan idedane sarang sami sane wangyang titiang malih apisang titiang mepinunas Ripet pradewenten sani ngoda antuk kegodaan sanenten becik. Indek mu petang pemargin masa sekolah. Titiang unas mangda kekawanang wiwekane punika. Nyireng sarang sami. Maut saha becik mangda iraga sarang sami. Maros jat memeduwe
Idadane sarang sami saniwang yang titiang pinakaperingkas pidata saking titiang inggih punika kapertama ngiring maparinadap terngepuhang ngerah kewurahan antep melahjahang raga sane becik sani kepingkalih ngiring sutindeh nyindehen kau tamat idap ring pantaraning melajah online antuk ngukuhang idap sane mawi guna utama. Idadane sarang sami sani kusumayang titiang wantah asa punika mungguing atur pidartan titiang mogi-mogi wenten pikenoh nyani menawi wenten muncul lungsur atur titiang talali titiang ngelungsur sinang pura pinaka untati ngatur titiang ngaturang parama santi Om Santi 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 Om.